بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Menjari me pungtinai si agama Islam dehelu amban kemon genepan kajumuante yena pagsyukurin si Allahu subhanahu wa ta'ala pegge bang bistate yene ni'mat kapangindam Allahu subhanahu wa ta'ala kita tantunen gayta tabistawete min Allahu subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bang painna bistabi yene ni'mat kapangindam Allahu subhanahu wa ta'ala si kaamin tantunen gayta painne tabista webi ipon Allahu subhanahu wa ta'ala duk sahadja-hadja yena pagsyukuranten si Allahu subhanahu wa ta'ala pagge tiya kite yene kaurungan ne pe pangumulan inin amban sahadja-hadja yene ni'mat kapangindam Allahu subhanahu wa ta'ala kite sarta tausalte si pangandaakan ne pagge piya hadja amban me manusia yene si waktu ko etulay kaindaman da bisa nikmat wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawaanen ga tausal de si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tiya kita tausal te yene ni'mat kapangindam Allah ta'ala kitahin tausal te yene si pagtuntut ilmu pangahati yene syara Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula taat yene tausal te yene si pagpangaji te yene kahadjahan tauhid si topik te insyaallah si ilaw inin manjari me ipon Allah subhanahu wa ta'ala dasa ka amulali bangwei lo bisame kaguruhanten bangwei bahasa lo ni hajja tauhid bangwei nakamlo painde masampay tauhid bu kami tu painde dalam tauhid me pungtinai si agama Islam in tauhidin sahadja-hadja yene ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang hadja tahatite yene bang saingge hajjahan tauhidin subhanallah gay kite jumu yene ngadjaan na maipon Allah subhanahu wa ta'ala hangkan amban aku dukka mula-mula gin hawabaranku peseban ku mula-mula gin hawabaranku latun sampai sikaam hatihan tebi yene bang ine ma'na bang ine hatihan sin pagtauhidin pagge bang ha pagtauhidin maipon Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala makaasik kita bisurga Allah subhanahu wa ta'ala Pin Allah subhanahu wa ta'ala si Quran ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Pin Allah subhanahu wa ta'ala ga kupain ne magpapanjari jin duk manusia malingkan nen yene liya'budun num bahja si aku pin Allah subhanahu wa ta'ala amban ma'na yene liya'budun liyuwahidun hasupaya hajja magtauhid si aku pin Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari kita wi Allah subhanahu wa ta'ala sali itu jin duk manusia magtauhid magparumbus-bus hajja si Allah subhanahu wa ta'ala ili hangkan kita pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala ga aniya seddi mga panjarahan kita ipon Allah subhanahu wa ta'ala malingkanan yene pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala nagna painte amban yene kanabinabihan masadu sabut yene ayatin pin Allah subhanahu wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
Allah subhanahu wa ta'ala pinabuawe kami yene me karasulanin si kemon ummat tiap-tiap ummat niya rasul pinabuawe Allah subhanahu wa ta'ala we ani abdullah hasupaya hadda yene magtauhid kaam si Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kaam numba hadja si Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut dukene helian bi yene me taghutin pen Ibnul Qayyim rahimahullah bangine hatihan taghutin kullu ma tajawaza bihi al-haddu 'abda pen Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta' yene pen taghutin hatihan ne taghutin yene kemun had ilang pasan we dambua ipun bang niya had buna ilang pasan we dambua ipun amban painte panuhut duk pagtaat duk panumba ili enang tagut sa pamanen tinakita we Allah subhanahu wa ta'ala numba hadjas iye ga niya jari sumbate saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa nin bang niya palabi amban hadmiyaan ene kapangurong we Allah subhanahu wa ta'ala tantun makahinang iya tagut makapagsyirik iya si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya numba saddi painte amban Allah subhanahu wa ta'ala nagna painte amban Nabi Nuh alayhi salam pegge si zaman Nabi Adam alayhi salam duk Nabi Nuh inas elet dang ibutahon in kanian ummatin dalam pagtauhid dalam pagibadat si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ng puas amban dang ibutahon miyan tek sa amin na panasatin enes iblis serta yan ang makapagsirik painte may manusiyain ushang kan pinabuo painte Nabi Nuh alayhi salam tag na rasul pinabuo we Allah subhanahu wa ta'ala yan ang ngabi gaaniya saddi pangibi-ngabian na maipon Allah subhanahu wa ta'ala malingkan ng ngabi si pagtauhid paymante Nabi Nuh alayhi salam tausal we ene magdao ay ang ngabi si pagtauhid tausal painte umulnen ene siyam hatus duk 50 tahun gaaniya seddi hinang ne malingkan nen ene ngabi ene mo numba hadja si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ng piedo manutiyahin kulang-kulang dumaipon Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglabi 82 ataw kan 83 manutiyahin demikian pinabuo do isa bi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alayhi salam si kauman para hadja ene ngabi do isab si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala pagi ene si ayat miyan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula ene si kemon pinabuo kami pin Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap umat rasul Nabi Ibrahim alayhi salam pinabuo Allah ta'ala si kauman ngabi tuju pagtauhid maipon Allah subhanahu wa ta'ala sampai pain Ibrahim alayhi salam si amma na mula-mula ina bisara Ibrahim alayhi salam ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka min Allah shay'a wa la yughni anka min Allah shay'a wa la yughni anka min Allah shay'a pinayat lay manggap salo pan Ibrahim alayhi salam kau pain ni amma aku kalasahan kau pain ni amma aku kalasahan we pain ni sumbanu ye santu manggai makakaleian duk yene manggai mahagitaian wala yugni angka syai'a duk gay painte ili makata duk santu empenne gay duhe paine makatabang kau bisan dahat ili maipun Allah subhanahu wa ta'ala sampai binisara wa aman si kisamian yene banggay keu paine pahali yene mo atawakan ngabi si Tuhan nuyan layapan kami ko pwede magdenarka magdem ebut sampai kalayapan pe Nabi Ibrahim alaihi salam magdalem ebut ubus garu pente magmula pagi Allah subhanahu wa ta'ala mamalihara iyahin maipun Allah subhanahu wa ta'ala latun pusi Nabi Musa alaihi salam pinabuo iya wi Allah subhanahu wa ta'ala si kaumanne yene ngabi du isab si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala sampai Nabi Isa alaihi salam sampai tagteb si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pinaboo iye we Allah subhanahu wa ta'ala yene si ummat ni si kita bikemon yene si zaman le zaman Quraish yene ngabi si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala dialem painde 13 tahun si Makkah yene panagnaan katek kawahihin gaaniya saddi hinang ni amban ngabi hadja si pagtauhid ene da'wa imaniya da'wa pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala da'wa pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala sampai painte iye binasa yene we kaumanne sampai pinaguwa amban kaumanne sampai ene pente pinagplanuhan binono me kaumanne sabab painte yene pagdawaan ni pangabi-ngabi ni si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala manjari hangkan sube hati hante bangsa inge na kahadjahan tauhidin maipun Allah subhanahu wa ta'ala pegge yene inin me kakahinang me rasul atau akan wazifatul anbiya yene me kakahinang sit anbiya yene ngabi painte si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala sige yene hawa yene panghadjere yene pagtauhidin si Allah subhanahu wa ta'ala anjari maipun Allah subhanahu wa ta'ala ili ene painte nagna painte si kemon painte rasul atau kan kemon ummat niya pinaboo we Allah subhanahu wa ta'ala yene nabi atau kan rasul ngabi si pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala nganda aksiye numba si Allah subhanahu wa ta'ala sarta yene nganda aksiye mahili si amban tagut yene me kasyirikan yene amban me palabi amban me hinang painte amban palabin amban me hadne pinallahu subhanahu wa ta'ala pe me pungtinay si agama Islam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana pinallahu subhanahu wa ta'ala pinawajib na sikao we Allah subhanahu wa ta'ala o kyo dambua manusia alla ta'budu illa iyyah gay keo ga aniya patut sumbanu malingkan nen nambua Allah subhanahu wa ta'ala ili wa bil walidaini ihsana dukene magpahap-hap si duwe matetoe maipun Allah subhanahu wa ta'ala katauhan tayene tagna ayat mian tagna ayat pinapanjari kita we Allah subhanahu wa ta'ala para magtauhid siya ubus seneme kakahinang anbiya tiap-tiap umat pinaboo painta we Allah pinaboohan we Allah ta'ala yeneme karasulan para magtauhid hadja si Allah subhanahu wa ta'ala si ayat inin inakahan kita we Allah subhanahu wa ta'ala we pinawajib ni we Allah ta'ala pinapardo we Allah ta'ala we gay kita manjari numba saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala pagge bang niya numba saddi aman Allah bang niya numba saddi numba ni pit aman Allah subhanahu wa ta'ala tantunen magkapagsyirik na iya si Allah subhanahu wa ta'ala ipente sa hadja ibadat maipon Allah ta'ala yene magtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala pasuno yene magpahap-hap si duwe madatuete maipon Allah subhanahu wa ta'ala puas amman sa hadja yene ibadat subay hinangte yene magtauhid pahap te yene pagtauhid ten si Allah subhanahu wa ta'ala puas ien daa kalupahante subay du isad kita magpahap-hap yene si duwe inaamate pegge ni amban me manusia tabiya bilang paesab mula-mula sige ng habaran na hap pagtauhid nen magsambahayang painte ge magsyirik painte muwase bang na pangandakan bang tek ramadanin painte bang mahages maghaji bang niya pente umabot na ni sabzakat na magzakat ubus sumagawa anin pagtaabot tiene si pagtaat si duwa maritoe gehap pagtaat nen maipon Allah subhanahu wa ta'ala gehap inin sube hinalian banghap yene sube pahapte yene pagtauhidan si Allah subhanahu wa ta'ala duk sube du isa pahapte yene pagtaatte si duwe maritueten maipon Allah subhanahu wa ta'ala pagge amban sa hadja na ibadat puas amban pagtauhid yene pagtaatte si duwe marituete hangkan suerte ne yene me siya manusia elumpe in amma den suerte te siya manamalan
pegge niya pe yene pagtaatan de duk adakala ene pagtaat si dua ina amma te ene labian ili amban sa haji labian pakaasikan te surga me ipon Allah subhanahu wa ta'ala hangkan me kaam ene me bang ellum pe ina amma abin pahapun bited puspusun bited ene pagtaat bin siye pegge siye iyo ene amban me labian sa haji labian te bang hap pagtaat ten siye ene makaasak kita surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pe kani antem pete musyrik, bisan pe kanan musyrik bang na inaman musyrik, da hadje kita pente nuhut, yene nuhut pente me pangandakan de bang sengandak pente me numba me barhal atau akan me santu atau akan magsyirik da kita ngato. Sumaga bang pagtaate, pagpahap-hap te siya, pagsaung kakay te siya, subay pahap-hap te masim maipon Allah subhanahu wa ta'ala, bisan kan anil musyrik da hadja kita nga to balik ko bang dinak na magmaasiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pin Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na sika 4, wa qawluhu ta'ala, wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Pin Allah subhanahu wa ta'ala, sumbahun bi Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbahun bi Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'a. Dukdaa kaam yena magshirik si Allah ta'ala bisan daahat. Shay'a mayipon Allah subhanahu wa ta'ala yena bang si yena nakira iye. Wus tekka painta iye si siyakun nafi. In ma'nanin tufidul umum. Tufidul umum. Bima'na dinaak kita wa Allah subhanahu wa ta'ala gay magshirik sa iya. Sari duyene shirik hadje, duk shirik diki, dinaak hinalian si kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Order inin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Maipon Allah subhanahu wa ta'ala, pagkain shirikin, niya ginisande, niya magpaintello, niya magpainduwe, paina niya pinashirkul akbar, shirkul asghar, niya pinashirkul al-khafi. Sumagawa, pente, ili telulay subihal di ante mula-mula syirkul akbar maipon Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibang sinesine manusia makapagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala bu painte makasumba sa di aman Allah subhanahu wa ta'ala bu ga painte iye kapag taubat dehellu aman kamatayte wa yadan billah yene mukhallad iya atawakan gay inampun atawakan siniks ay Allah ta'ala narka salama-lama ili banggay kapag taubat dehellu aman kamatay na maipon Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ng bang syirkul asgar painte ini pinapas hadja painte dusendem narka bunema sudah pinasa surga ay Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ng maipon Allah subhanahu wa ta'ala heli ante sari idu wene syirik hadje duk syirik diki subay heli ante maipon Allah subhanahu wa ta'ala pagi hatihan syirikin kami disebut de hello hatihan syirikin maipun Allah subhanahu wa ta'ala taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi yene pasali ne yene sinumba saddihin si Allah subhanahu wa ta'ala si me khasaisne yene me numme kome pente me nasrana yene me i'tiqadden pente me sinumbare me santuren atau kan pente me yahudi yene me numba saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala yene pasali da ili si Allah subhanahu wa ta'ala parahal me ili pente makhluk do pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala me ipon Allah subhanahu wa ta'ala si pasunu ayat yene pain Allah subhanahu wa ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه إلي بين الله سبحانه وتعالى بين الله سبحانه وتعالى قل بالسراهن أو محمد si mushrik si Makkah eneme numba saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala ene numba me kayu numba me santu numba me batu bisarahun si o Muhammad ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum akahan si yene bang ina hinaram me Allah subhanahu wa ta'ala sisihin si kaamin dinak siya inakahan me Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan maipon Allah subhanahu wa ta'ala alla tushriku bihi shay'a dinak siya gay magsyirik da ka ang magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala bisan dahat
sabut temian syai'a yani nakira iye sumagawa jaa fi siyaqin nafi fatufidul umum yani hatihannen dinak kita gay magsyirik si Allah Ta'ala bisan daahat sali du syirik hajru syirik diki subay tinggalante maipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ili inin keman pangandaakan in Allah Subhanahu wa Ta'ala في آخر الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه بن الإن فإن إلين هبين صراطي مستقيما ينلان مبنتلين فاتبعوه توتم بإن توتم بي بجاءت إن أنا بند آية الحقوق العشرة أمبت فإنت ين حق فإنت ديناك والله سبحانه سمبو بنت ديناك والله سبحانه وتعالى ين هنينا أتوكان hininang tininggalan. So magawa pointen la maipon Allah Subhanahu wa Ta'ala pag tapikten ena kahadyahan pagtauhid. Pagtauhid te si Allah Subhanahu wa Ta'ala subay pahap tayo na panumbata si Allah Subhanahu wa Ta'ala hin dukda kita magsyirik si sali duwe na syirik hajiduk syirik diki maipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah masih rupente selesai InsyaAllah bang tabut oras bang ini me syirik hajaruk me syirik diki bang abot pente orasin me ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasi hadith Muad bin Jabal radiyallahu anhu fa inni qal كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه دنبوع فإن إليو كان يأنكون أنكس si himar si bukot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data himar kanian kun pa inne angkas ene si bukot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data himar serta misara pa inne si aku okay pa inne Muadh atadri ma haqqullahi ala al-ibad katawhan ke pa inne bang ine haq Allah subhanahu wa ta'ala hin si ipunne wa ma haqqul ibadi ala Allah dukatawhan ke pa inne bang ine hak ipunin si Allah subhanahu wa ta'ala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam misara ko pa inne Allah duduk rasul ne teppet mga tauhan iyahin qala sallallahu alayhi wa sallam haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pa inne hak Allah subhanahu wa ta'ala si ipunne ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yene sumbane Allah subhanahu wa ta'ala wa la yushriku bihi shay'a dugay magshirik si Allah subhanahu wa ta'ala sari idu syirik hajjaduk syirik digi tinggalan na ili ipun Allah subhanahu wa ta'ala وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا duk hak isab yene painte ipun Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala gay siniksa o Allah ta'ala gay inazab o Allah ta'ala si sinesine manusia gay makapagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala bisan dahat ili isab hak dambuwa ipun bang iya gay makapagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala maipon Allah subhanahu wa ta'ala yene gay iya siniksa pagtabot emole hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala gay iya painte siniksa we Allah subhanahu wa ta'ala bang kaniya annen painte gay makapagsakuto si kailumne maipon Allah subhanahu wa ta'ala subay sab katawhante na bangine hatihan tauhidin maipon Allah subhanahu wa ta'ala yene order inin amban Allah subhanahu wa ta'ala mukaddima iliin pagge in pagtauhidin pangandaakan inin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanda kami jumal sabut ko mula panagnaan mian bangway losa bahasa tauhid pwede subjekin maipon Allah subhanahu wa ta'ala balik ko sa kabilang salawat bang hadja tahati tebi bang sa inge yene kahagaan pagtauhidin si Allah subhanahu wa ta'ala gay kita jumu yene ngadjaan ne peggein sa hap ni ashraful ilm sa mulia na ilmu painte yene al pagtauhid te pag akidate si Allah subhanahu wa ta'ala
pag-akidatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Banghap pag-akidatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kuya tasabut mian pag-inin hak aman Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah ta'ala si ipun ne tinaak kita ginumba sa di aman iye, duk hak terusab si Allah subhanahu wa ta'ala bangkani anten ginumba sa di aman Allah subhanahu wa ta'ala, bimana kay kita magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala, ili kay kita siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan amban me laben sa hajj labian, yan ang pagkaduante lasa rida Allah subhanahu wa ta'ala, mula-mula sube untul tayo na pagtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ayat pasun umaipon Allah subhanahu wa ta'ala, bin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bin Allah subhanahu wa ta'ala pakalik ang pahap pagge inayat inin bang tabebe gwete bi insyaallah subhanahu wa ta'ala hap manamal buwanan maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Min Allah subhanahu wa ta'ala, yene me siya manusia beriman. Alladhina amanu, yene me siya manusia beriman. Magkakahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dugga lamurande, ga sagitande, yene pag-iman din. Pagkahagad din si Allah subhanahu wa ta'ala, kene kashirik, zulm, kasyirik si Allah subhanahu wa ta'ala, pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, in siyele urungan kaurungan siyele we Allah, inurungan siyele we Allah subhanahu wa ta'ala, mula-mula al-amn, yan kasanyangan maipon Allah subhanahu wa ta'ala, kasanyangan banghap yan pagtawhid din si Allah subhanahu wa ta'ala, inurungan kita we Allah ta'ala yene kasanyangan, wahum muhtadun, duk siyelay tinuan we Allah subhanahu wa ta'ala, siyelay gene siyelay pas we Allah subhanahu wa ta'ala, tegelande ellum sibulak dunya siyelay dialem ni hajja to Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan ne subay kita ngandua kahaba maipon Allah subhanahu wa ta'ala na hidayat pegge pakutibi kahaba ene hidayat Allah subhanahu wa ta'ala hin pagge bang sinasina kahidayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala fala mudilla lah, ga na niya makalipas iya, hangkan daa kite jumu ilang andua pente Allahumma inni as'aluka atawakan bangke magjama Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf al ghina, ya Allah maku kami sikau hidayat, ili mula-mula hidayat pinakutan si Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibang sinasina yan katuan wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaurungan wa na hidayat gay na lepas sa lama-lama maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Balituk sinasina manusia pente ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya'adan billah ga na niya makatuan iye bisan sina ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Si ayat ini maipon Allah subhanahu wa ta'ala yana fadlu tawhid, kahapan sin pagtawhid, banghap pagtawhidin si Allah subhanahu wa ta'ala, niya duya pangurong si kita Allah subhanahu wa ta'ala, yana kasanangan, dukpainte, yana hidayah, yana to amban Allah subhanahu wa ta'ala. Si ayat ini tapaham mo ite, pagipin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, yana may siya manusia beriman, magkakahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, dukga sa gitanda yan pag-iman dan dukka syirik si Allah subhanahu wa ta'ala, ili yan painte inurungan siya yan kasandangan painte pente hidayat. Inin siya at inin tapahamte we niya amban me manusia mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa nin kalamuran we de pag-iman den si pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Inin pakarekam pahap pagge niya amban may manusia sensitive pente inin niya pente amban may manusia magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa sagitan de yene pagkahagad den dukka syirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Example nin ngiti ka amban may manusia yene magsambahyang 5 waktu atawakan bang tek kain bulang puasahin muase, duk bang painte duk magsadak ka bang niya sinne, maana hap painte pagte yene pente niya pente pag iman ne, sumagawa ng bang iya saki atawakan bang iya gay kole mahuto makapakutabang si syaitan maipon Allah subhanahu wa ta'ala, yene hukuman
ene makutabang saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala syirik yene bang niya amban manusia ko sabut mian yene bang me gay kole bang me niya me sakine mahutu makapagtabang inabeken maku makapag tapili si tabib pentabibin me umatag sikita kadaranannen me hikeo penne kole bang keo dahu makapagdulang ubus baw no pili si lugar mian atawakan makapaglamas keo painne atawakan isab yene magkapakumaap ke pente si me pente me nunuk si me zaman lay ili me ipon Allah subhanahu wa ta'ala niya iman ne sumagawa anen kalamuran we ene yene iman nen pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala hangkan hep tapain ko si kaam yene in pagtauhidin subi hati-hante pagge ni aman manusia panganan ng tauhid na iya sumagaw anen bil aks ga iye umasek si hakikat tauhid awe ni apag tauhid ne sumagawa ga tasampurna awe ne bang ine yene maksud tauhidin ga tasampurna awe ne bang ine hatihan pag tauhidin maipon Allah subhanahu wa ta'ala dili ka manamalan inin umatag si kadaranannen yene hukuman tabalik temian yene hukuman maku saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala maku pente bang mesaki ubus maku tabang si syaitan dukkole in maipon Allah subhanahu wa ta'ala magkapagsakuto kite si Allah subhanahu wa ta'ala ga ke sabbi atau ga ke ta bassa webi tu ga ke tahati webi yene hadith pente si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma si waktu iye magtuhod duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gulam inni uallimuka kalimatin o keu paine dakanak toan ko keu paine me kalimat pebegannu hinangnu me bisara pebegannu me amalan hinangnu pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah sampai na penta tugu pente hadis lay us pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o keo pain dakanak pege waktu men Abdullah bin Abbas dakanak pe o keo pain dakanak bennal pain to ante keo yene me kalimat bebegan no dukta hinangno ihfazillah panagnaan ihfazillah yahfazka paliharaun pain Allah taala paliharaan risab kyo ihfazillah tajid tujahak paliharaon pa ini Allah subhanahu wa ta'ala takaswa no pa ini bang ini pinihan biman tinuan kyo Allah subhanahu wa ta'ala tusi ini pagpalihara si Allah subhanahu wa ta'ala ene pagtauhid tabi si Allah subhanahu wa ta'ala ene pagpalihara tabi si pagandakan ni duman pagpalihara tabi si koy pagpalihara tabi si pagkasite manusa dumain ene pagpalihara si Allah subhanahu wa ta'ala ene pagpalihara si pagtauhid tebis iye ene gay kita binumba saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala duggay kita magsyirik si bimana tuhut ta ina pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala si tamanan tag-esten pagge niya amban me pangandaakan Allah ta'ala kita geswe dambua manusia kwene me pente maghaji yene geta geswe kemon manusia atau akan magzakat geta geswe kemon manusia sumagawa nen bang pamigasan maipon Allah subhanahu wa ta'ala sali diki hajjenen sube tininggaran pageta ges inu kemon manusia ili uspay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikatel wena pa esab si Ibn Abbas radhiyallahu anhu pa inne radhiyallahu anhuma pa inne wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah bang keu pa inne maku keu si Allah subhanahu wa ta'ala pag tauhid pag akidat bis Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah duk bang keu pa inne maku keu tabang si Allah subhanahu wa ta'ala bang keu saki maku keu tabang si Allah subhanahu wa ta'ala bang keu painte me niya me lepas sika o maku keu tabang si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ng tilawin manjari ente kita maku si pagkasite atau akan maku tabang si pagkasite makhluk sambungin maipon Allah subhanahu wa ta'ala manjari si telu surut pagge niya me bakas me tasawe ko magbisa painde pagge bahasa pagge tasabut we ko painte gay kite jari ma ko saddi
ene pente mau kutabang sedi atau akan mau pente ini me barakat sedi man Allah subhanahu wa ta'ala. Pegem niya manusia magtawassul atau akan maku barakat sime kubur salihin ini me syirik me pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maku barakat sime salihin sime pente di si Abdul Qadir Al-Jilani sime salihin me pente ahab uspa maku hande barakat pegi basa me ahab usa sabut we ke kita jari maku barakat si apa inte mate ine bisan kan an salihin pegi siele maglagi du isab yene tabang doa maglagi du isab tabang doa amban ema illumin duk kinalasan kinalidaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi painne bangsai penne tuan akidanun gaine painne kita jari pente me makusin pente simi ammate pege painno sube kita diretso pinain maku hajja diretso si Allah subhanahu wa ta'ala gai me ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari kita maku yene si pagkasite makhluk telu surut nen si kesaanen sube elum sebesebum bi pege banggay tahat pege mahutu banggay tahat ite bima ana pinain mahutu basa gayne kita basa jari sadimaku aman Allah subhanahu wa ta'ala. Jari kita si maku si pagkasite makhluk si kesaanen sube elum bang elum makhlukin jari kau maku tabang si ko may pente nambisin kau atau akan pakisawano tungan may mag-hospital atau akan pente ini ubus pente subay mawjud subay hadir subay lu asal si harapan nu si katelunan subay tag esne qadir subay tag esne may ipon Allah subhanahu wa ta'ala esawumbi telu syurut bangkeo yene jari kita mubah jari kita makutabang si pagkasite manusia si telu syurut subay elum subay hadir subay lu si pagharapante atau akan mang si zaman ko itu bisan sabihan si magtawag paggepe teknologi bahag teknologihin atau akan yene painte mag subay tatages depende makuhan tabang lay ili maipun Allah subhanahu wa ta'ala jari kita makutabang painte si pagkasite makhluk bang tages ni atau akan telu si mutawafir si ne syurut inin ina painte bang tages ni tertelu para kala inin maipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ili amban me ene maka syirik manusia maka mula pagtauhid manusia ene sabut miyan lamuran ene pagtauhid den dukke kasyirik maipun Allah subhanahu wa ta'ala ene syirik diki ene hama kutabang pagge in pageddo asbabin masru talanggat insyaallah subhanahu wa ta'ala niya sa pageddo me sabab al asbab painte bang painte magitikad in sabab magitikad bima'ana in sabab lay muassir atau akan ngande lay spende si sabab lay maka pag syirik pente syirik akbar. So pente bang painte in sabab lay painte ko penne hajja itikad ng labayan hajja sumaga Allah ro pente magbayain ili pente maipun Allah subhanahu maka pag syirik pente asgar in sa do syirik maipun Allah subhanahu wa ta'ala kan pap panggadyan tayo na pagtauhidin pagge ko pinain kumyaan in pagtauhidin bang tahdir maipun Allah subhanahu wa ta'ala hap manamal buwanen ina bang hap pagtauhidin bang tahadite bang ini pagtauhidin hap buwanen maipun Allah subhanahu wa ta'ala hap makasampurna ina pagtawakkal tebi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Si hadith painte Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan nar haqq wal jannatu haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal. Hadis painte Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu misara painte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sine magnek saksi we ga ania patut sumbane malingkan dan buah Allah subhanahu wa ta'ala tunggal la syarika duk gay pente magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh duk magnek saksi du isab iye wa bennal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun nuk darakan ne
wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, duk yene Isa alaihi salam ipun Allah duk rasul ne Isa, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minhu wal jannata haq, duk surgain nagsaksi wa surgain bennal, wal jannata haq wal nar haq, adakhala duk dupena narkain sa bennal wa adakhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal, pinaasik pa inta surga wa Allah subhanahu wa ta'ala si hinangne miyaan. Maipon Allah subhanahu wa ta'ala shahid si hadith inin, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pagtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut wala panaglan muhadara, may kisampurna pagtawhidan si Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita numba dan busbus si Allah subhanahu wa ta'ala, ubus tinggalante may kasyirik, salidu syirik, hajduk syirik diki, ili makasampurna apenta pagtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala. Buwa si katalo buwa kahapon sin pagtawhid maipon Allah subhanahu wa ta'ala, pinaasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala, bangha pagtawhid nin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot wete panagnaan pente buwa sin pagtawhid, bangha pagtawhid nin si Allah subhanahu wa ta'ala, bimana kaurungan ni kite kasanangan, sanang kailumanten, sanang paglahat-lahaten, sanang pag-usahaten, sanang ahli pamilyaten, nga aniya kasasaw kailumanten maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Bangha pagtawhid din si Allah subhanahu wa ta'ala, duk si kadue tinuan kita wi Allah ta'ala, si katalunan pinasak kita surga wi Allah subhanahu wa ta'ala, si may hinang kaya pagtawhid te miyaan maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus tilawin sin maipon Allah subhanahu wa ta'ala, pagge ekka manusia magkapag ko mali pagtaymain, bimaana bang painte sukup ni hatu niya metilyaw, pinain sukup ni hatu maglapaz hadza ko atawakan misa hadza ko la ilaha illallah, makasampurna ni ente ako pagtawhid ko painte pagtawhid ko la ilaha illallah, pamisa ko lay may pan Allah subhanahu wa ta'ala gai bang hadja kyo maglapal la ilaha illallah, gay sampurna usbu gay hinang nuwene pangandaakan pente la ilaha illallahin. Painne mannat penne la ilaha illallah, maknanen ay mannataqa biha arifan limanaha عاملا بمقتضاها موقنا بها لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة. Pende lafaz atawakan la ilaha illallah, subay bang ilapala no edambua manusia, subay katauhanne bang ina makna la ilaha illallahin maipun Allah subhanahu wa ta'ala, wa amil bimuqtadaha, duk subay hinangne bang ine pangandaakan la ilaha illallahin, muqinan biha, duk subay magimangkan yakinne la ilaha illallahin, yakinne subay yakin na pangandaakan la ilaha illallahin, bang hadja tepet lapal la ilaha illallah, bugay ng bahayang ka sampurna pagtawhid nan, ka sampurna lapal la ilaha illallah kapandakan nan. Pagge bennal pa inne gay sukup pena maglapal hadja ko shahada la ilaha illallah, gay sukup subay kayo balla buddha min nutq, subay lapal no wal ilmi, duk subay hatihan no bang ine hatihan la ilaha illallahin, wal amal bimuqtada hadhihi kalima, duk subay hinang no bang ine pangandaakan ine kalimat la ilaha illallah. Bang niya manusia maglapal pagida sabot wa hadithin, man shahida an la ilaha illallah wa anna wahdahu la sharika la, pe ko sala pagpahamin ina maglapal hadja la ilaha illallah, us pente mag-asak surga gahay maipon Allah subhanahu wa ta'ala, subay hatihanne bang ine makna sin la ilaha illallah, may kisampurna paghakikaten pagtawhid nen, paggeena makasampurna paggeena paghakikat tawhidin, subay hinang no bang ina pangandaakan la ilaha illallah. Na bang niya manusia penne maglapal la ilaha illallah, bugay ng bahayang ili ga painte sampurna paglapal ni la ilaha illallah, ataw akan maglapal la ilaha illallah ubus ga painte muase bang tek kabulang puasahin, ataw akan maglapal la ilaha illallah
Usgay nuhot painte may pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Magmaasiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyirik si Allah ta'ala. Iliga sampurna ina paghakikat, ina pagtawhid na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang pa yung kusikam, ina suya pangajian tabi, la ilaha illallahin, paggi bang tahati, we tabi, inin yene, makahap, makasanyang kailuan tabi, maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Paggi gay tabas-tabas tawi tabi, dakaam jumu, bang niya, may kaguruhan tabi, los amasampay, ina pagtawhid. Wayne belo sa pagtawhid, ga katawhan tabi, bangha pagtawhid din bin maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Hadja manamal tungbas din si Allahu, amman Allahu subhanahu wa ta'ala. Usika hadith painte, amban riwayat ang Bukhari Muslim, ina painte hadith si Itban radiyallahu anhu, pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Si keempat kahapan pagtauhid maipon Allah subhanahu wa ta'ala hangkan yene pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabennal pain Allah subhanahu wa ta'ala hinaram ne dambua manusiain yene magdemnarka hinaram wen ambanarka sine misara la ilaha illallah maksudnen yabtaghi bidhalika wajh Allah maksudnen ene ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala. Amban may kahapan bangha pagtauhid din maipon Allah subhanahu wa ta'ala jaanan kite haram amban narka Allah subhanahu wa ta'ala. Bangha pagtawhid din si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ng subay kita ikhlas, yene maglapal la ilaha illallah, maanas ni ikhlas, kada sabut temian, suhay painte hati-hante bang ine maanasin la ilaha illallahin, duk subay painte lapalante, subay lapalante de hellu, ubus painte hati-hante bang ine hatinen, duk subay painte hinangte bang ine pangandaakan atawakan bang ine me syurut, painte la ilaha illallahin, me ipun Allah subhanahu wa ta'ala, bang ili tahinang wete jaanan painte hinaram we Allah subhanahu wa ta'ala indambua manusyain, bang hap yene pagtawhid nen hinaram me ang banar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari me ipon Allah subhanahu wa ta'ala sika painte hadith painte bangsa inge painte buhat ene la ilaha illallah me ipon Allah subhanahu wa ta'ala pag ini kayong fadila bangsa inge ine kahapan sin pagtauhidin me ipon Allah subhanahu wa ta'ala pasamet-samette pag kostel kulang sa waktuten bangge taabot inshallah kodo selesai pente me kaguruhan te me pasunuin bang ina pente pagtauhidin me hakikat pagtauhidin me ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Pente hadith amban Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala Musa, hadith pente amban Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu misara pente Musa alayhi salam, ya Rabbi okay pente ya Allah allimni shay'an azkuruka wa da'uka bi. To anon ko painne duaa yena panganduaahu pen nakauduk panganzikir ko pen sikaw pangisiban ko pen nakau pen Nabi Musa alayhi salam si Allah subhanahu wa ta'ala. Misa Allah subhanahu wa ta'ala qala qul ya Musa la ilaha illallah bisarahun penne okay Musa misara ka la ilaha illallah bisarahun penne la ilaha illallahin qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha okay pen ya Allah kemon hepen ipunnun kemon pen ipunnun bisana pen kalimat la ilaha illallah yan pen qala ya Musa misara Allah subhanahu wa ta'ala law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghayri wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Misara pen Allah subhanahu wa ta'ala okay pen Musa bang painne yene in benal pain in bang pain na yene pitu pangkat langit tu dukemo ne pende si sampai pente yene pitu lapis bulak tu kemo ne si elet ni mian ubus betad no si timbangan ubus ene kalimat la ilaha illallah timbangan luis sedang kepak
tantunen penne bohat makarandu bohat ene timbangan pente la ilaha illallahin amban pente pitu pangkat langit tu pitu lapis bulak duk painte ine kemen dalimle hawa pente hajihan fadila bangsa inge hajihan la ilaha illallahin maipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sika alas hadis ko sabutin maipun Allah subhanahu wa ta'ala pagi pandak na waktuten insyaallah si amban Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi duk pente wa hasanahu hadis hasan pa inte sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadis qudsi ini takaleku pene amman si Anas bin Malik radhiyallahu anhu takaleku pene in Rasulullah alaihi wasallam missa qala Allah ta'ala missara Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi pene ya ibn Adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة من الله سبحانه وتعالى أوكيو panubu Adam bangkeo pa inne tekkasi aku magbo duse kwe hajihan bulak inin atawakan kwe yene buhatan bulak inin yene hawa hajihan dusenun bune pagtekka keo si aku ga keo makapagshirik bimana puas aman kamatay dan buhay ipon na inin ga keo painte kapag shirik si Allah subhanahu wa ta'ala ga keo painte kapag shirik si ako pain Allah subhanahu wa ta'ala tantunen pain Allah subhanahu wa ta'ala la ataytuka biqarabiha maghfiratan tantunen urungante keo penne kaampunan penne kwe duse penne hajihan penne duse tabo we numian maipun Allah subhanahu wa ta'ala bangkita mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bune makapag-ibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala bisan kanianten duseten yene kwe hajihan dunya inin atau akan kwe hajihan bulak inin kwe buhatan bulak inin imagine binibang sa inge buhatan nin us ga kita makapag-shirik si Allah subhanahu wa ta'ala tablik kusika min syai'an kalimat nakira bang tekka si siyaqun nafi yana siyak nafi bimaana gaya makapag-shirik si Allah ta'ala yana shirik hajjeruk salidu shirik hajjeruk diki gaya makapag-shirik si Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kaampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala yana si yana paghihap pagtauhid inurungan kaampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala maipun Allah subhanahu wa ta'ala balik ko bilang salawat si kitibi kemon yana subi kitibi pahapte pagtauhid ten bin baku kami ng adyan tauhid yana paghibang tahadide pagtauhid insyaallah subhanahu wa ta'ala mula-mula pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ayat pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala labayan na pagtauhid yan si pangandakan si pagtauhid de mer sabut na dehalumen ne kome wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a sumbahnu pin Allah subhanahu wa ta'ala duk da akan pin magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala bisan dahat inin maipun Allah subhanahu wa ta'ala bang tahinang wete inin atau akan bang tasampurna wete in maipun Allah subhanahu wa ta'ala niya lime parakala tasabut wete mian pente kahapan sin pagtauhid bang tasampurna wete na kalimat la ilaha illallah yana pente kalimat la ilaha illallah yana pagtauhid te bisi Allah subhanahu wa ta'ala niya lime parakala pangulungan si kita panagnaan yana pene al-aman yana pene kasanyangan sanang pente kelumanten pag-usahaten pag kemon me hinangten duk sampai hidayat tinuang kita Allah subhanahu wa ta'ala amma sahaga-haga subay gay jumu ina pangandua we dan buat manusia duk pangandua te bekaba si Fatiha ina ihdinas siratal mustaqim pakute bekaba si Allah subhanahu wa ta'ala ina bangdu pang kita betoan ne kahaba silan bentel pege sine ina katoan we Allah ta'ala silan bentel gay ga ni makalepasne gaya makalepasne pagi katoan ni Allah subhanahu wa ta'ala sikatalunen pinaasik pa inte we Allah ta'ala surga si hinang ni men bang hapag tauhid nen sikatalunen yene pinaanu ye hinaram iye pa inte ang bandarka bang hapente pag tauhid nen si Allah subhanahu wa ta'ala sikalimenen inampun iye we Allah subhanahu wa ta'ala nabang kyo inampun we Allah subhanahu wa ta'ala ga niya saddi pule anu amban surga Allah subhanahu wa ta'ala hangkan aman ako dukkaam yene bote kaam ngadyan tauhid pag in sa haji yene
sa jihadja laben pakasikan te bi surga Allah subhanahu wa ta'ala tuk ekka pe me selasayanne insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau me selesai me kaguruhan te bi mudah-mudahan bang nupan pinagbarakat wa Allah ta'ala ini pa istabmian bang ni alay kamali yan si pagbasa mi ayat atau kan hadis aman pagmaana naili amban yan kakulang sin ilmu ko duk bang ni ala ipainte amban painte painte amban me taufik atau kan kahapan tado amban manasat men ili pente taufik ili pente aman Allah subhanahu wa ta'ala puas ilai billahi ma'id na ko sikam sila palkasilasa wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.